Fizika сабагы 7-класстар үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Дагы бир жолу аралыктан окутуу сабагыбызды баштаганыбызга кубанычтамын. Сабакка даярсыңарбы? Анда ата-энебизди карап, бир туугандарыбызды карап, жылмайып, колубузга окуу китебин, жазуу дептери, калемсап жана уюлдук телефонубузду алып, сабагыбызга багыт алабыз. Сабагыбыздын темасы механикалык жумуш, жумуштун бирдиктери. Сабагыбыздын максаты теманы турмуш менен байланыштырып, механикалык жумуш деген сөздүн мазмунун түшүнүү. Жумуштун аткарылуу шартын жана аны эсептөөнүн жолун аныктоо. Жумуштун чембирдигин түшүнүү менен жөнөкөй маселелерди чыгарууга үйрөнүү. Сабагыбыздагы негизги түшүнүктөр: жумуш, күч жана которулуш. Ар бир керектүү маалыматтарды колубуздагы жазуу дептерине жазып турабыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыз жаңы теманы өздөштүрүүчү саякат сабак болмокчу. Mugallim özünün mugallimlik tүйшүгүндө тозокко туш болуптур. Ал тозоктун ордунда отурса, бир теме байкап калып мугалимге кайрылат дейт. Мугалим, сен эмне себептен тозоктун түйшүгүндө отурасың? Сен бул жерден чыгышың керек. Мен сага жардам берем дейт. Анда мугалим айтат: "Жок, мен бул жерде бейиштин төрүндө жалгыз отургандан көрө окуучулар менен бирикте алардын ырдаса сүйүнүп, кубанычын тең бөлүшкөнүм жакшы" деп жооп берипти. Мына ошол түйшүктүн тозогунда жүргөн Бекназар атынын орто мектебинин физика мугалими Турускаева Елизавета. Анда биз бүгүнкү сабакты мына ошол түйшүктөн чыгуу үчүн атайын тоого саякатка физика сабагына чогуу чыгалы деп ойлоп келдим. Мына бул түйшүктөн силер гана чыгарасыңар. Силер гана мени бул түйшүктөн куткарып кете аласыңар. Саякатка чыгууда биз күн нуру төгүп турат. Мына ошондуктан биз алтын эрежени кабыл алалы. Биз дайыма саякатка чыгууда тартипти сакташыбыз керек. Өз оюбузду демилгелүү болушубуз керек. Сөз сүрөдө кезекти күтүшүбүз керек. Жана ошондой эле убакытты үнөмдү сакташыбыз керек. Мына ушул жолдо жолдо бара жатып биз көптөгөн маселелерди табышмактарды чечебиз. Ошондуктан биз 3 топко бөлүнүп алабыз. Биринчи топко окуучуларга бизге дайыма жол көрсөтүү үчүн жол берген азыр берейин. Экинчи топко жолдо чарчап чабабыз. Бизге 3 бак берүүчү окуучуларга 3 деген топ беребиз. Экинчи топко мен белгисиз X деген ачып берейин. Себеби биз саякатка чыгууда кандайдыр бир максат коюп чыгабыз, балдар. Мына ошол максатыбыз биз 3-чү топко алып беришибиз керек. Жолдосо биз 3-чү топко саякатка чыгуу менен алып берип, жалпы жайып чогуу экенбиз, балдар. Мына ошол саякатка чыгууда жолдо биз көптөгөн табышмак маселелерди чечебиз. Ошондуктан биз ар бир топко бирден казыначы шайлайбыз дагы жооп берген окуучуларга бирден упай берип турабыз. Бутунун ичинде упай бар, улам жооп берген окуучуларга упайды берип турабыз. Үчүнчү топко дагы бир казыначы шайлайбыз. Улам жооп берген окуучуга алып берип турабыз. Анда биз саякатка чыгууга даярбызбы, балдар? Даярбыз. Анда биз ырдоо менен саякатты баштайбыз. Баарыбыз чогуу. Саякат кылабыз сиздин үстүндө, саякатыбыз жан дүйнөбүзгө, бирге дайым умтулган саякатчы шайыр балдарбыз. Султанабыз биз дүйнө үстүндө, кол кармашып бирге барабыз. Ой, балдар, биз тоордап келе жатып, тоонун жанына келгенибизди да байкабай калыптырбыз. Карагылачы, балдар. Тоого чыгууга эч кандай жол жок экен.
bu sürekli açılmanın biz doğu çıkılan yol izleyeceğiz. Birinci, daima işte on taraftan başlayız. Yeniden götürürsen kalır. Saatli biz durmuşta. Yeniden için oldunuz, yeniden tavu için oldunuz. Vakitte tavu için oldunuz. Azamatsına oldu. Anda biz fiziksel savaşında vakitte kaysı tamamen belirleyiz. Kana tı tamasmen azamatsın, tı tamasmen belirleyiz. Kasnaçı bir rupay veririz. Çöpergen okçuğa bir rupay veririz. Azamatsın aç görelim. Azamatsın tı tamasmen biz vakitte belirleyeceğimizi vakitte. Karanlıklar, kolu sudan tağız. Bu yerde su durar. Sudan ötüğü için bizge göpürü salışımız gereken. Göpürünü sağlıda bizge kanada tavşınakta sürüp durar. Maşına cana bala. Tınçıra oturaz. Men misalı, men toğu çıgıda joy geldim. Sizler maşınamdan geldiniz. 20-100 fatırak geldik bala. Maşına, azamat maşına, büro, ortada fizikada elimde kaçta çoğunluk barışı çözdü. Biz bu tuğusun iyisi üsmeni eline bulduk, köprüdür, öp aldık. Anda bu tuğusun iyisi kaysı çoğunluk memleri biliriz. Termini de aytağız termin. Çoğu? Çoğu değil, azamatsın. Anda çoğu tapkan okçuğa bir rupay kaçıracak. Çoğu kaysama memleri biliriz. Anda biz basıp tekleyen çoğuluğusu tavuşu için biz emde baskerimiz. Biz bana var. Yıldamdırdı vakitte görebiliriz. Azamatsına biz yolumuzdu anlamlarda vardağız. Varadağız. Biz ayvay çarçap çağırdık kadar. Biz de oyunu hesaladık ya. Ana, kırıktan emniyeni başlatasına. Top cumhur gösterdim. Kara erkin şüphelesidir. Erkin toskoğlu söz şüphelesidir. Erkin düşüğünün emnesideyiz. Erken düşüğünüz turaklı çoğunluk var mı? 9,8'de. Anda biz erken düşüğünün yıldamlarımızı dediğimiz. Ana kim taktı kaldı? Upay veririz. Upay veririz. Ana upay veririz. Aslında upay verir upay. Ana biz jır tanmasıyla erken düşüğünün yıldamlarımızı belirleyeceğimiz. Bağda hayvan çarçadık mı? Yes alamız. Ben seni ötemende öde kızıp top yanaktirim. Ulu fizik boyucu ayağa kıynalıp almanın tüyünde salı oturattı. Oylama otursak kızılanma, toğum ettik canına, düşüp kalar. Oylama Newton tapmayın. Biz sağlam bir ekşim olur. Enlerin negizinde almaca gerek düştü. Artı uçu, büro alma enlege. Biz mnoko bir görmeden enlemi ölçeyiz. Evden ölçeriz fizikada da. Alman ennesini ölçeriz. Ennesini ölçeriz. Massasın. Azamat. Massasın. Kaç tamamen geldi? Yanına erkek düştü. Buğa almağa davet. Nefse tasir etti o da. Gördün mü? Alma yüzülüp savaşına düşüp gelirsin. Kaysı nefse tasir eder. Fizikada kaysı çoğunluk. Bunu kaysı diri var onlar. Kaysı diri var. Yok. Ne da diri var. Dinamo, elini ölçek, nefsenin emnesini ölçek kaldı. Emnesini ölçek, gücünü ölçek, azamat, gücün, bir rupay vaznasını rupayız. Azamat sınav ballar, anda düştü biz kaç tanmayın be? Elif tanması menen, azamat sınav ballar, elif tanması menen biz, nefseye hareket etken, güçten rupay etken biz. Anda hareket etken güç, massagaya olgan nefsenin, erkin düşünün, ıldamlarısına bakın, kuvvetindisine barabar eken. Biz güç emgekisi cumşat, aralıklı basıp ötüp biz toğuğa geldik. Emi biz toğunun başına çıkığı için azırak kadar vaktimiz var. Bir aralar biz akıl emgekisi
koyarken atımız hem negen ballar? Cumuş eken. Anda biz 3. ayıttın tavusu menen koçak. Anda bizden bugünkü temamız fizikada. Fizikada. Mekanikal cumuş dep atılат eкен. Mekanikal cumuş. Mekanikal cumuş eken. Anda cumuştu biz kayerden taptık mı? Bunun kançağın emgevisi, güç emgevisi cumuşak biz toğunun en büyük çokusuna, bilim açkısına alıp mına dep alalım. Emin tavattırız, cumuştu. Baralar eken. Ne oldu? Toğun kanday gana gelemekte. Toğda biz biraz oturuya salalım çıkardı. Kana sen, kasnakçı. Portanı vermesi ötüp geç, o çocuk. Sen buradan birinci sen 3 cumşap götürüp geldin, ikinciden birinci orundan ikinci orundan götürüldü. Azamatsın, bir rupay veriyoruz haznacıға. Ne kıldı? Cumuştu. Mına eşit oldu. Ne çok ne çıkardı? Men neyini atkardım? Cumuş atkardım. Mekanik cumuş atkardım. Birincilerin 3 cumşap götürüldüm. Al ne oldu? Birinci oradan benden sevdi göster. Aralıklı vasıtası. Azamatsına imdattı. Haznacı bir rupay veriyoruz. Cumuş atkardı mı? Atkardı. Kança Newton 3 cumuş atkardı? Anda bu aralıkta bası öttü. Başından kaça olcu? 0 olcu. 250. Andamın aralığına anlatamakken biz anda toğuğa çıkış üçün kança cumuş atkardık bana. Kança cumuş atkardık? 5. Biz kança cumuş attık bana? 600 Newton 3 cumuş attık. Aralıkta bası öttü. Kança 1200. Nerede bası öttü? Yerden anlatayız. Anlatayız. Anda formula bizge kaysını yerin? Cumuş bara var. Hareketinden güçlü. Ayakta oyunlar dışı. Orada koyuyoruz. Çıkarız. Valla biz kaptavarız. Cumuş'un formulasını faydalanıp dedi. 18 esepte tabirci değil. Orada koyuyoruz. Valla kaç olur? Daha bara var. 1700. Nerede? Bara kaç olur? 5 yerden 5 yerden 5 6 1 2 3 4 600 bin cumuş atkardık. Emri biz fizikada çoğunlukta tavımıyla da emneni koşuyoruz. Emneni koşuyoruz. Böyle güzel koyuyoruz ama biz emnesi değiliz. Emnesi bir degi değiliz, bir degi. Anda bir degi cumuştan bir degi tapşırışınız gerek. Newton'un 700 olduğunun boyutundası cumuştan bir degi olup jol böyle septenler. Anda kança cumuş atkarttırız. 600 bin anda bir jol bizge emin alıp geletken Metin alıp geletken azamat sınav oldu. Bu tüyüşüktür, muhallimlik tüyüşüktür tozondan buna baldı. Silerden jardamlarda men bilim çokusuna çıkıp, bilim sepesini alıp, bilim açkışını tağaldık. Açkış degenden olmalı ne kadar? Benim olmalı. Azamat sınav. Daima boşunda olsa kendi böyle baldı. Azamat sınav. Baldı. Bilegi güçlü, bilgi cıgat değil. Bilime güçlü, bilgi cıgat degenler sevdin jarlanlar menen. Meyim degen toskolduktарды ötüp biz bilim seresine çıkıp bilim açkışını alaldık. Har bir top okçular, kaznaçlar var. Biz aslımızdarlık baylar esepteyizçe. Kana aldık. Jol toğunda alır. Kança olduğumuz payız, küçük pay, 3 toğunda alır. 3. Bizden gördük pay. Anda biz cumuş toğunda okçularga yıldız çanı vereyim. Daima 5 yıldız sayı olup mağanayın harcanıp daima bilim meydanında rastığa жүрөбүз. Kalgan 2 toppo 3 olup kaldı. Anda mınдай болот. Misal, men bunu kıymıldadım. Cumuş atkardım mı? Yok. Bu topta var. Erken sebepte men cumuş atkarmayalım mı? Azamatsın, oradan çıkan yok. Anda biz bu topla kança bir rupay verip daima tögörümür töp olup daima aldı da cümle demek için. 3. topla 3 kuruşluk verip daima 3'lüktey bolup uyumdaşıp toğumardan atlarlar.
белек болсын болды. Анда біз саяхат сабағымыз жапты. Жапты. Мына біз тоғыз ең чоқсан шыққанбыз, қанша қиыншылықтарды арты. Эми біз үйімізге қайтышымыз керек екен. Эми біз бізге Мына балдар, бұл сабақтан біз механикалық жұмыс жөнінде түшінік алдық. Бышықтау ретінде дағы малымат беріп кетсем, біз күнделік тұрмышта жұмыш деген сөздерді ардайым эле угуп жана колдонуп жүрөбүз. Жұмыш бұл жалпы түшүнүк балдар. Отун жарсак, орок оруп, чөп жыйнасак, китеп окусак, эсеп чыгарсак, булардын баардыгы тең жұмыш болуп эсептелинет. Отурган күзөтчү да жұмыш аткарат. Булардын баардыгы жұмуштун турмуштук маанисин түшүндүрөт. Бирок турмуштук маанисинен сырткары жұмыш илимий мааниге да ээ. Физика сабагында биз анын ошол илимий маанисин окуй үйрөнүшүбүз керек. Жұмыш түшүнүгү бул кыймыл түшүнүгү менен байланышкан физикалык чоңдук. Эгер бир нерсеге экинчи бир нерсе аракет этсе, биринчи нерсе кыймылга келише, кээ бир учурда тынч абалда калышы да мүмкүн. Мисал келтирип кетсек, электробустун тартуу күчүнүн натыйжасында поезд жүрөт дагы, жумуш дагы аткарат. Жипке илинген кыймылсыз жүккө оордук күчү аракет этет. Бирок бул жумуш жүк жылбайт. Бул учурда жумуш да аткарылбайт. Демек, механикалык жумуш аткарылышы үчүн нерсеге күч аракет этип, күчтүн багыты боюнча нерсе кыймылга келиши керек. Бул механикалык жумуштун аткарылышынын негизги шарты болуп эсептелинет. Эгер нерсеге күч жумшалып, бирок нерсе ордунан которулбаса, анда бул учурда жумуш аткарылбайт. Ал эми кай бир учурда нерсеге атайын күч аракет этпесе дагы, ал инерция боюнча кыймылга келиши мүмкүн. Бирок бул учурда да жумуш аткарылбайт. Сабагыбыздын жыйынтыгында механикалык жумуш деген эмне? Дагы бир жолу кайталап кетем. Нерсеге аракет эткен күчтүн оордук күчү дагы, тартуу күчү, серпилгич күчүнүн натыйжасында аны кандайдыр бир аралыкка жылдыруу процесси механикалык жумуш деп аталат. Механикалык жумушту биз А тамгасы менен белгилейбиз. А нерсеге аракет эткен күчтү биз F тамгасы менен белгилейбиз. А нерсе ордунан которулса, кандайдыр бир аралыкты басып өтсө, аны биз S тамгасы менен белгилейбиз. Анда механикалык жумушту табуу үчүн нерсеге аракет эткен күчтүн анын которулуу процессине көбөйткөнгө барабар. Механикалык жумуштун бирдиги дужол, 1 дужол 1 ньютон көбөйтүү 1 метрге барабар. Баардыгыңар бул тема боюнча маалымат алдыңар деп ойлойм. Баардыгы түшүнүктүү болду балдар. Анда үйгө тапшырмага көңүл бурабыз. Бул тапшырманы аткарууда мен Google формадан WhatsApp аркылуу жөнөтөмүн. Анын ичинде 5 суроо бар. Аты жөнүңөрдү жазып, суроолорго жоопту жазабыз. Ар бир суроого жооп жазабыз. Толук жооп бергенден кийин кайра мага жөнөтөсүңөр. Кайра мен Google формадан жоопторуңарды алып, жыйынтыгын чыгарып, ар бириңерге билим сапатыңар боюнча маалыматты берем. Анда баарыбыз бул тапшырмаларды жазып алышыбыз керек. Биринчи тапшырма: механикалык жумуштун аткарылышынын негизги шарты кайсы? Экинчи тапшырма: үйдүн дубалын кандайдыр күч менен түртсөк, анда жумуш аткарылабы? Үчүнчү тапшырма: столдун үстүндө китеп турат. Бул механикалык жумуш аткарабы? Төртүнчү тапшырма: конькитеп келе жаткан бала музда сүрүлүү күчүнүн таасири астында токтоду.
механикалык жумуш аткарылабы? 5-чи тапшырма. Массасы 15 кг нерсени канча бийиктикке көтөргөндө 60 жол жумуш аткарылат? Акыркы тапшырманы дагы бир жолу кайталайм. Бул маселе балдар жогоруда айтылган формулалардын негизинде ордуна коюп, жакшылап көңүл буруп, чыгарып, берилген тапшырманын аягына жазабыз. Массасы 15 кг нерсени канча бийиктикке көтөргөндө 60 жол жумуш аткарылат? Бул берилген тапшырманын ар бирине жоопторубузду жазып, тапшырманы аткарабыз. Тапшырмалар түшүнүктүү болду. Эмки сабакка кездешкенче сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга рахмат балдар.